Wa county arione ndio michezo kagwire muregani baliongete kenire kiama ilitatu egembe Central ondio duraniri bo machindano ya muchezo wa mubira ya maguru yudurani ni ubichi ya gavana niyo Governors Cup yote na mbere abidaba bakeria bagete ninjira emoya gukiri ye wakurana makarika yanda wa Chembogita yubya kuriona kinyando chake mumbere tabara Dennis Mugendi agututariria ni ati yudi nendi batari guchumiria kwa wingi kemichezo hii. Kienine kiama ilitatu igembe Central kuri kungavana mutuma eregiritwe kuja kuriguria mubango jwa misetho yo kumenyekana ta Governors Cup nawe abisa munene rwangine rwa antubabethi misetho na rume na kaka William Murega na kinyete na bangi kubanganiura matinda jau jakathithika pare twekianine kiama ilitatu stadium tweyete kuduranira mibango ya kiatho kinene muno kira kikethera kikuo ntuko ekiumia no ntubwa governor wetu irato weta Governor Mutuma Cup ireloleletie mbewe mbithi bomba kuchetha mibira bawataiyewa binene kiewa kieuru kina milioni kigathia twaikia biele 750,000 kwina kia nusu milioni twetete wou ni misetho bakwathira kinya igateithia kurwana maui jareja ingite jario ndawa cia mbogita iukiria nanyi ndwa cia mishina jangi nabo antu bonthe ibagwati ugeni mithako ni iji ya gavana kwou nio ntuko ekiumia twina antu banene bara batwire mibire ne ba national kiani keke kethera kina bamariga Bandene solie chibe yete ba Francis Kimanzi twena boko twena baharo ndege kento kengerera turaitia anto ya bamusa otieno ko na ba ghost mule no nto baiko ko ikuonania itokwenda talanta ciana beto ikora nikenda nabo beyo sukumwa nareko na araba ubaringaira mubira mbere na te Nairobi yake ibaitie ndege. Honorable Governor, His Excellency, naibu wati wen sana no ntubotara mairi thatu kana uanza bubanzia we antwaro eyete ko launchera games ira cia Governors Cup. In particular ndi mwarimu they very much interested in kutethia mheshimiwa governor kuhakikisha activities each on there are na lot of interest in chiotethia na wetu kwithira batea indo ntaka chetu na twari na kinya other young people older people na even na disabilities na ngoshokeria bwana excellent governor Reverend Mutuma in fact no ntoba manto yara buithetie leadership nyingi nenderete lakini tutaro tuono ntubu so Sunday manto kwa yale ya mzuri na kila mmoja amekaribishwa. Dennis Mugendi, Weru TV, maili tatu, Igembe Central, County ya